Thire wa ciringi 430 niguo utumite Sami Osoro akorwo akihonia nguraro thibitari-ini nene ya Nakuru. Ngero ino irerikana iragerirwo ni abithaa umwe thutha wake kwaga kuriha thire ucio. Kwenda kujificha hapo nini, kuna pangine hapo inaitwa kirabu 50. Jamaa akafika akakuja mpaka hapo sasa ndio ile kuepa ndio akarusha risasi. Chungulia kwa dirisha akakuta aligonga ule jamaa marisasi. Na dakika hiyo kona akiwa jikalie kwa kiti akajishuti. Osoro augete aroire thimu ya abithaa ucio eta njira ya kurugamirira marihi macio. Au anakuja analeta fujo baba na anatoka anasema atakuja kulipa na alipi. Ndagitari a thibitari nene ya Nakuru maugete Osoro ndari hatikaine na no marathie na mbere kumutangikira. Initially the patient was in shock, was bleeding a lot. We've arrested the bleeding, we've controlled the bleeding, and the shock patient was in shock. We've controlled the patient. Agikira uhoro uyu mukode OCPD wa Molo Daniel Kimanzi augete kohota gukorwo andu aya maracogothanire thutha wa abithaa ucio kunywa njohi gukira githimi. Mwiri wa abithaa uyu uratwarirwo nyumba-ini ya kuiga akuo ya thibitari ya Elburgon. Handu-ini ha Inooro TV, jitagwo Gathoni wa Jihia.